dan i lijep vam pozdrav, dragi moji, i dobrodošli na kanal Elmine kuhinje. Nadam se da ste mi svi dobro i zdravo. Ovako, Elma je odlučila opet da vam pokaže šta sam ja tu kupila. Danas sam obavila predbajramsku kupovinu. Dakle, Bajram nam je u nedjelju, ako Bog da, tako da sam ja danas pokupovala sve što mi je potrebno. Ali sutra moram još nešto da kupim, par sitnica, tako da ćemo od sutra to obaviti. Dakle, ja sam danas sa suprugom i sinom bila u gradu, imali smo neki obaveza, što smo morali da obavimo i što je bio prioritet. Dakle, to smo obavili i onda smo otišli u prodavnicu. Ali prvo sam otišla u mesnicu, dragi moje žene. Kupila sam 3 kg faširanog i 3 kg junetine. I htjeli smo još teletine, ali nije nešto bilo za nas, tako da nam je rekao sutra da dođemo. Tako da ćemo sutra otići po teletinu i još sam htjela da kupim batake, ali oni mali, sitni, ali sam zaboravila. Tako da ću to sutra. Ja ću mesa ovako ovdje. Kupila sam limun. Jutro sam, dragi moje žene, htjela da pravim jedan lijep kolač, ali nisam imala limuna, tako da ćemo ostati za drugi dan, pa vidjet ću da li ću sutra da ga pravim. Ovdje sam kupila kilogram jezgre, dakle, drage moje žene, bit će baklava. I ovdje sam kupila, ove su mi najbolji jufke u ovom pakovanju, ovako, i klasove jufke. Također sam isto uzela klas, ali samo u drugačijem pakovanju, isto je klas. Tako da, bit će baklava ako Bog da. Oblatna isto će biti. Školjka jaja, neizostavna. Ovdje sam kupila ove čokoladne čajne kutiće, to ću isto jedan dan nešto da pravim, pa ćete vidjeti. Ovdje sam ubacila tjesteninu, jednu kesu pilava. Ovdje sam, dragi moje žene, najviše kupila što mi treba za kolače. Čini mi se 5 pakovanja sam uzela ovog petit keksa. Kupila sam i jednu kesu riže. Ovdje sam uzela ovo veliko pakovanje topsa. Ovdje je sinom bacio ovaj čips. I čokolada, dragi moje žene, nikad dosta. Uzela sam za kuhanje, uzela sam i bijeli, pošto mi trebaju, i uzela sam mliječni, pošto su mi mliječni najljepši. Ovdje smo isto ubacili ovako kao tops sa malinom i baš je lijep. Ima sa malinom, ima sa naranđom. I baš su lijepe ovi. Uzela sam jednu kesicu kokosa. Imam ja još kokosa, sam sam eto onako dopunjavala, da mi ne bi zafalilo. Dragi moje žene, već sam ja pričala u jednom od videa da je najbolji ovaj Dolčelin kakao i njeg pretežno uzimam. Ovdje isto nekakvi čokoladica. Ovdje sam isto uzela 2 ova sira zapitu, 2 ova kisela vrhnja koja mi uvijek onako treba. I vidite, dakle,
Zaboravila sam Milleran da kupim, ali to ću sutra da kupim. Kafu sam uzela. Ovako ova 2 soka, šumsko voće i ovaj mi je sok zaista prelijep. Uzela sam 2 pakovanja ovako ovi juki za pitu. Uzela sam jedno pakovanje integralni juki. Ovdje još ovog topsa. Također uzela sam, za kolače uzela sam šlag kreme od vanilije, 3 i šlag pjene. I jedno stvari pakovanje pudinga od vanilije, dođe 4 ove kesice. Dakle 3 plus 1. Bonito. I meni je zaista ovaj puding lijep. Mislim, kako kad mi naleti, ja tako i uzimam. Nekad dam Bonito, nekad Dolcella, Podravka i tako. Kako mi kad naleti, tako i uzmi. Šlag pjene i šlag vanilji su od Dolcella proizvodi. Isto sam uzela Bonito puding od Karameli. Ovdje isto tu ubacio on voli Jäger, pa mi ja onako ispržim. I ovdje isto štrudlice i ove su mi, dragi moje žene, štrudle najljepše sa malinom. I ovdje sam bacila jedan rahat lokum. Ovdje ima još čokolada. Jednu ovu kocku sam isto uzela. To je to iz ove kese. I ovdje isto sve za kolače, što mi treba. Uzela sam griz. Onako sam ubacila prezlu, pošto mi uvijek onako, treba da kada pohujem nam onako filete. Gustim. I šećer u pravu. Ovdje ima još pudinga. Puding od čokolade, Dolcella. Bonito puding od banane. Ovo isto čokolada. I ovdje sam ubacila 2 kutije ovog kaka i ovaj kakao mi je isto lijep od Dr. Edgara. Znači on je isto lijep. Ovdje sam ubacila mak, pa ćemo praviti nešto i sa makom, ali to tek tamo poslije Bajrama. Ovdje sam isto uzela još kokosa. Uzela sam i rogač. Vjerujem da svi već znate šta je rogač. I ja najviše volim kolač sa rogačem. To je meni najumiljeniji kolač i on se lijepo zalije sa agom i kada se ohladi možete premazati da umutite vrhnje zašlag ili ovako u ovim kesicama ili šlag pjene ili šlag krema od vanilije. Dakle, po želji. Ovdje isto puding od vanilije, pošto će meni sad baš trebati. Ovo sad to onako ubacila puding od jagodi, puding od maline.
traju moje žene, najviše sam uzela što mi treba za kolače. Mese sam uzela, jaja su tu, ima i ulje. Ali ovo mi je osnovno što mi treba za kolače koji ću da pravim. Također sam isto uzela 4 ova margarina, imam ovamo što se kaže još, a imam i maslaca. Ali ja to ovako sebi uvijek nadopunjujem pošto mi treba uvijek. Svaki dan se pravi nešto. I ovdje sam uzela 4 litra ulja. I dakle moramo sutra, kao sam rekla, dakle da kupim teletinu, pavlaku, to ne smijem nikako da zaboravim. Dakle moramo po teletinu, pavlaku, batake i onda mislili smo na pijacu, ali neću još, najvjerojatnije u petak da ćemo, ako Bog da, na pijacu da kupim još voća i povrća. Gore isto na spratu imamo i kiseli sokova, to mi zaista ne treba. I to bi bilo otprilike to što mi je trebalo i osnovno. Ali nekako najviše treba za kolače ovako kada su nastupajući praznici, pošto je nama, ako Bog da, u nedjelju 30. marta prvi dan Bajrama, tako da mi treba baš ovako ovo. To je bilo to, dragi moje žene. Ako vam je se svidjelo, odnosno ova moja kupovina, ostavite mi like, komentar, pretplatite se na kanal ako niste, besplatno je. Vaša podrška mi mnogo znači. A mi se, ako Bog da, vidimo u narednom videu. Do tada ostanite mi svi zdravi, živi i veseli. Ja sada idem ovo sve da rastonim, da smestim gdje čemu mjesto i idem da zakuham. Zaista ću da napravim, opet suprug hoće, dragi moje žene, topu. Napravit ću nam supu i burek će biti za iftar. I eto, to bi bilo to. Nadam se da ste uživali, pa se vidimo, ako Bog da, u narednom videu.